Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Uba sunida bare ubadeu Kyrtong ke TMC na Khliehriat constituency ula keno ba ula Shah Byrngem Pynïap hakinong kershan ke NPP hasinong rembai. Uba bare ula yathu bagani ke jing Shah Byrngem Pynïap jong u kalawan lingba ka phone bat message lingba ka WhatsApp. Hagabaya day bat kani ke jing Shah Byrngem uniu Kyrtong ke TMC ula lej ban ai ke jing ujor hathanat halat rembai. Uba bare ula yathu ru bagi pulit kila dep ban kem ya uwe ubreu. Kini ketiga FIR kebar. Hal banengkong kitu ke Byrngem bar kisho. Ya kitu ngile amap. Teh kini pat ke second FIR ba ngiyo kum betul ke message bagi thok bagi ong bakin Pynïap. Tengah aku memberi ngasnya kini ke sur kala light shisha. Temar kita lebut ke FIR hande. Haju poru ngala registry ke case yone bro. O ai bor mi rembai. Macam orang rambai. Ki phone naduk kendai biji met haduk ar biji step. Ki phone by non stop. Tenantang message reply ki I'll call you back later. Nang taru kim ko ki reply pat ki ong inga exact word ki ong FU if you want to live pick my call. Kejemut ke Byrngem ban Pynïap ya. De jo bro ka sen ke benengkong ho ingin petai banyak ngala petai ru cekla petai ke bot ke tu sen benengkong. Te kadang kedai election ni, namar mentaki tin, namar ka vote bank jong ke NPP kedai rembai, ngaru kandidat jong ke TMC, te ka vote bank jong ngaru kedai hasno rembai. Hatta ki tin, namar ki tho kilat ki buj ba kumno ban penstom ya. Te kimyo hi kalat. Te ngarai ublehi ba le kumne, ha permit kila buat ki tax be kumto. Te ka phone ru kanan stop kawan, Byrngem. Adu mentar ngapai ke message. We perlu Byrngem message. Te katahui ke datang ke election ni, namar kita namar ngiru bon ke vote jong TMC por mai. Te katahui ke dah. Kalong kum ni ke yo election. Hapo chnong jong ki nong supporters jong. Tapi ki ya deli ki phong de jersey NPP. Ki kawet de kalama NPP. Tang ba balik ki lek kum ta kitin. Lara ki mi khmat ban ai ke jingkersan ya. Ngan itu ipi. Wana ke chnong jong man kemet kum no ki Byrngem ki bro. Looks like itu, let me go back to UDP also. Ki no supporter jong ke UDP ro chano rambai. Man kemet ki ni ki no supporter jong ke NPP. Ki wan haying jo ki ban chat, ban provoke back itu bro. Ke ek jo jimun ngam sau thor. Tang shi provoke ngi bangin ngiru ngilong kumalong maki. Kita he gre min trisen. So, chwa ban file nomination ro ngam tip ka tu ka number unknown number mo. Ta ba ngan call back to number kalakut knowledgeable su ong bekum to ha tu ka phone call ki call ka WhatsApp calling ki call baki ong withdraw no ke ya file nomination jom tinga ong menu ta bakran mo tim itu ngong manga de ngai ong pising yu ong mangai ong beli pi ong kunta ti ong ni ko eme ban withdraw la be ko ban im ha kan islam ting ham chu te ni kata ngakum ba ong ham mencuba ngatin tahu beli balak ban Pynïap kemen bari komisen yo Byrngem jote apa ngapai cegi jeng ru ngapi gidur jeng gilo jeng ngaru kala pang komisen jeng ada nga ong beli mau ke jeng hikai man ke briu po sis Khliehriat hadu kat negatna ni de ban chai de ke por ke batmai de ba kumangi long kumba muchwa bat imbe ke jeng riu klau ni de melong ke briu batmai okey ke basen be khaddo kan reu trik chipe uje permit au kedai kita haisa ola ONP namar kilat tip menta lagi yo ban klam direct mah lagi yo ban Pynïap yang kisuk kebon kawot jongki itu kalau kimla ban Pynïap yang namar kitip ya kawot bank jongaru la cross tam arajar menta harmbai namar katai kiteng ki ko abit ban sulek bor bai tengah ngam jungat ya ka tu garu kom ban lek bor ngangit ha kom bru ula banjit ya kanu ga parti ula banjit udun ka hok banchone ka wot ka jongki ka jing khmi lin ti jonga gre tang ko bai bangan yo ya kalat ban yada namar ngahi ngako ban ya borok ki polling station ha ka arp niau tarik ngam ko ban ya i ba no rani kanu ka chnong bakin lek bor ikinong tabut wadi ka line ru ha biki yen ngam cha ki bakin block ik line kedai gon ya smooth
ngai ngut ya ka election commission kila ai ngi da ka CCTV ban bu ki thau chone ka bot thau thau bot mu te te por ngi bat secretary jonga regional chilla ula ile ya kene gi jo ngi la yo kila ai jing kularu bangi la yo ya kene ga CCTV. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya TMC kawan rak syapi ya kamai kan. Anda ka TMC kan thau sarkar, Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam apa kini kisan senam manwan, berkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih senam ka barok kisamla ki bampat dan ya ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau terek urempang, Shan ya ka syap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.